kwenda kutangira ntekanza Tujarike ni Julius Yomuhenda omusajja omulisa kando muhawa moli webale kuboga erindi roho Kitara TV hona halo kali abanyakuli munsi za heru Dubai Qatar Saudi Arabia mu America UK hanu mu Uganda kagadi kibale karuguza nkahona halo kali ngwenda kula mu kyawinde special ningamba webale muno kuba no tuhondera kaire kanu kenyini kwenda kula mu kyabana batoro abana batoro muni mutabarale abamota abakiki abachali nywena mbaramukize mwebale kubaga ni muhondera itekanza zaitu wa Kitara TV akaire kabaire karaira baitu the special we are back tukwenda kuba ndukuhereza akaire kanu kenyini kanda kiro kya ijo Parliament erabizege ekiragiro kino ekyebisyaga kibayira abantu nibabaze ebigambo bingi lino nakiri Parliament yamara finally yakirabya ekiragiro ekyebisyaga nabo ensonga ejo kaire kanu kisigalire just president kuba natekaho umukono kuba nakurukuta ekiragiro yino nikigenda nikifoka kiragiro omumateka ankwenda kurabiramu one of the some of the things ebinyakuli mu kiragiro ekyo kiragire ekyo omuntu wena kukwatwa nakasingisibwa musango nali ebisyaga aja kuba nasiwo bwomezi bwe bwonna mu nkomo kanda omuntu wena akukwatwa bwabaira ali hayi kuba nali ebisyago bakiki aja kuba nasibwa emyaka 10 then no mwana omuntu wakuba nakwasirwe bana ali ebisyago bakiki uwaja kuba nasibwa emyaka etali hansi ye3 nikwe kiragiro kitugamba kandi ekintu ekinda gakusoba kwa nikusoborraho omuntu wena kuteka sente na sagika ebintu bino ebisyaga aja kuba nasibwa obwomezi bwe bwona anda nekintu ekindi kikusoka ni kusoborera mu kiragiro kino kuranganiza kitwagasire promotion eyokulya ebisyaga omuntu wena kuteka sente bino abakwidinga ebintu nkebyo awaja kuba nasibwa emyaka 10 kakuba bakwata oli mukuru wekikaro bano balandi lodi bakakwata omuntu nibalire ebisyaga mu kikaro kyao naye bano bajja kuba nibakusiba kusikira Parliament mulinge yolekeze bajjaga kwibo kuba nibakusiba emyaka 10 kandi omuntu wena nkaitwa bakora ama radio ama TV omuntu wena kuba naranganiza bana promoting ebintu ebyo nakozesa platforms ezo weba kusiba emyaka ejja kuba 10 yes nebintu ebinde kiragire kinayo so genda nokakino kesomera akaire kanu kenyine speaker aja kuba nakisindika ali president asobole kuba nakisigningaho lifoke eiteka akaire kanu tula street kantu kwenda kuba tubaza hano halwindi ene ba Kampala road akaire kanu hanu nyemereire Kampala road tujja kuba tubazabaza muna abasajja n'abakazi abanyakula mu kikaro kinu tukenge ekiragiro kinu kyo bakibazo bata nebintu nkebyo otaruga ntekaniza Kitara TV Kwegesa Kumanyisa Osibirota bigenda bita Kurunga oli live Kitara TV amabaragawo amanya Richard amanya Richard ekiragiro kiniyo kyebisyaga ekiragiro kyo kule bisiyaga omuntu wena kakwatibwa nali ebisiyaga bamusibe kintu kimuno mu Uganda hano twaliza hamwe kwe abajungu abalesere bintu ebyo ati omuntu alugiro kana agamba kwenda kuwa sente mbikuli yemu sente za tikikusoboka hano Uganda kyali kwetagisa amanya Richard bazamana ntoko ngende meiro kugambira abantu abasibibwe basibibwe ati wamayo ente 5 zibana magurenga ente 5 zibana magurenga ente 5 zibana magurenga ogambe ente 5 zibana magurenga Nyebero nangiro mwa bizotingire mwa owe sotingire mwa wawe kitinisi ekite kutikikirungi era kwatibwa kusana asibwe maisa iyo bakwaire sente tokubiri nango tikikusoboka kakubo kenga mwana wawe akubiri okorota okamara gakengato omwana wawe bakabimwegesa ogwaina kwaiba yino bamusibe mwana wawe akwaki mayiri kintu kibya bakina kietaba mukani kitali kirungi weza iwe ente 5 zibana magurenga ente 5 maguru 20 ukikakasa olinzaro yanka yabutema ona mazira calculating kyonka tugambire wa make kiragiro kine kyebisyaga yo kigamba kiraga kyebisyaga kuni rogo bamukwasirege na abiriya kyamani muno bamuoke
bamuki tumwejunu nko musuma mazima bakwesero Amin Amin oli mutabani wa Amin exactly Amin akazarayo mwana kuno bunyoro niwe ninyowe oli kurungi nyondi kurungi ente 5 ziba namagura inga asa kuba 18 ente 5 yego namagura inga kai 18 na sichwe ali mukamiro kibaze kurungi otakwetinirira oba 18 18 kandi onu wa Man U team viewer team viewer ni team yo ni kankwatire oli state muno yo biri state amabara gawo Andrew K Alex etimu ekoleta etimu niyo yonyine nawe kwa tukazora tugimanyire kandi tugihagira so bakagamba biro binu 7 up niye kubahagira 7 up kasana yoketegereza niye kubateka maka sente walai iwe kisiaga ukigamba kisiaga kyanyu murani mukisupportinga nyote nkisupporting ukigamba ijo parliament obihulireke amahuro gawulireke parliament ya president nwasigaire kuteka omukono parliament yanyu tingihagira nyo kandi wagireke iwo wagireke nyehagira nyo nyenka nyonyenka kasobonkalire nyakora nyafuna obusinge nikimke na kiba kihoire yep ente 5 zibana magura 20 of course 20 okikakasa 5 times 4 that is 20 kanko mugisora mukiyo just mukazi wawe mukazi wange ati nkwenda kumura mukiya kwa tukachawagana ati toza sonda mukizeyo wenka toza banzo toza nyara mukiyano wawo banzo toze no kutoza toza ati nkwenda kutoza amabakazi batina bamagarubindi bagamutaba ati bagarubindi ati kana nyondi mufaza so and St John Bosco seminary okusoma bufaza of course so banzo tuwo mugisa mujje mesoroze faza tuwo mugisa bano bona tibaina na mirimo hanu bakombo ruino bajagifuna kandi ati bona sente tizikubara bo kilo kino basajja ba mane bantu kuronda director pikipiki yaino director pikipiki yaino baitu bano ati wama wakakora nkazinga kurura bukayi nenyakumanya bagamba bana bakusinga sente zibuzire iwe kikumanyisa okozakozere ogamba sente zibuzire areki otwere mukatali kyadiba sente bayisera buse bazitoza butozi iwe wamekire giro kino kigamba okiyeke ekibisunga kine kyokulya bisyaga ekibisyaga kitenkyagera kya bakirabyeho kwale kale abakazi bangi mbaba akura bato kubarora ariko banigenda musajja mugenzi okiki kakubosa ngo mwana wawo nabirya wanga kingo ukamara gakizonzoro mwana wawo mwana wangu tasaba kulya kisiyaga naye tasobora kile kisiyaga umuvaterera kurumba kuhani tukuba emimo yakabomba tugi bagamba mukwenda muno babatwale manyama sponsor manya kuba sponsoringa biki noba kubegesereza banyowe bititi tukubihagira cyo bunyoro hano ebisiyaga ite twagira bisiyaga bitaba abajungu ente 5 zibana magurenga ente 5 niga maguru niza maguru 20 naira mukyabantu bonka basatu embara mukizo bona bali habunyoro tutizi Kitara TV Kitara TV bayikale ni barora naito ina mukazi mukecha kandi hatibo atinga minyi na abana sasa kuba ina abana kandi na mukazi namukyo mama abana bange bona mukizo na mukazi na bali bakali honi mbara mukizo wamojo ile kino kigambo kiri hano kino ati bojoto kilo ambazo kisome bokisoma ni kwa sente nkike kigambo kilo anti bokisoma ni kwa mtwaro gumu guyeyo nkusimbireho guyeyo nyongu ine yiwe just kisome guyeyo just kisome guyeyo kukwasa mundu nyongisome guyeyo mutwaro kukwasa mundu nyonsome kigambo kiri asati yawo ndo utakisomere mbinguireyo kandi iwe guyeyo kukwasa mundu omundu akisoma just nkaka sonsingo kisome kandi ate byabusa nabiba mutawoni kale byabusa kisome kale busa byabusa mutawoni kale kindemere amabara gawe amabara niyo isa ekisibo kitandikira yoba kitandika nyenkia bigenda bit kana ndaga bigenda ekiragiro kino kigamba oki ekiragiro kino oina kuondera amateeka gedini edini nkweragira oina kusiba bokubota ina kizibu kiragire kyebisiyaga nikyo nkwenda tuba kiragire kyebisiyaga kiragire kyebisiyaga egotegine kina bibaza amodi egotegine kina bibaza ebisiyaga kakuba bakwata omuntu nabirye bamukole bata kakuba bakwata omuntu naliye ebisiyaga dinda okatito kakuba mukwata nabirye bamukole bata kakuba bakwata omuntu naliye ebisiyaga bamusibe maisa bamusibe maisa
because ruhanga kahanga omukazi n'omusayija habwa kiyangira omukazi n'omusayija baswerangane bazale bazala ate omukazi n'omukazi murazara omusajja n'omusajja murazara arabagena akaguza nekikaguzo bona bamara timanya isente 5 zibana magura inga ente 5 zinakovukozi na maguru 20 ente 5 ente 5 zibana magura ente 5 Maniga maguru 20 wakukopeseza uza nyonka soma amwesome demand Bulshingo live at Kitara TV ndeka bige dokutunda encho muzisubura nkazi hanyanja kibiro kibiro otuma boda oba wegenderayo ntuma orutego kyarwina nduina ruo abantu linkambanga nkumbainga bana musanju ekiragiro kine kyobugo ekyebisyago kikenga kurungi nkihura iwo kubihagira oba bya kakoba kwatu omuntu bamukole bati bamusanyo bamusanyo kakubo kengo mwana wawo kubirya kwa nyonku muhaye ningamba ogati mwana wawe wiwatu ogambire bwako mere beti nyonku muhaye ningamba atogwandemere mukole kimukuwe otugambe kama baragao nyowe ogambe kama baraga niwe mbakweta mamo mama muzee mama muzee mama muzee ente 5 zibana magura inga ente 5 mama muzee kyo kabojenyi mukumpaki ente 5 mukumpaki sembo banzo kitugarukire mwako ente 5 zibana magura nayo nakubalira muno gamba ente 5 ente emo ina bigere bina ati 5 nizibana inga nizibana inga yondeka wewe kanda mukyono mukyaro hono tengira musaja ndisingo oli nyakeyembekei abo akini mungu ina oli nyakeyembekei oya abasajja ba hati oli ngunguni abera singakira ato wakuteka makasini bya hati kuna musayija nkweye yazo mukazi oba oli bano bagamba nyekolera zange kwetuwirira wetuwirira iswe pamera atenye iwe kiragiro kigamba oki kifu muno aho basibira kimo mayisi omwana waba mukwasira oba wangu tali wange omusibi omuntu ebisiyaga musija mugenzi wawe abakazi bake mbeze bwerambe ati wama iwe ente 5 zibana magurenga abiri magura abiri ente 5 zibana magurenga abiri magura abiri kali kanda mukyo hono mukaikuru baitu sumaki mukutunda zinga sumaki zini kamutaine engasa nizo ezimira akaro zona zimira engasa nizo singa kumira akaro na zino zimira amabara gawo nenyo kirungisi kovia ekiragiro kine kyebisyago kigambo nkihakaniza nanyo tinkiyetaga nkihakaniza ukihakaniza tokubyenda tinkubyenda president nuwasigalize kuteekaho umukono kusaininga nawe tubentu saba asaininge ni mukubuha mukwenda mukumuha mubukwenda ki president obukwenda butukumuha abana baitu bakusisa ekiragiro bukiramuhikaho akora ati asaininga akihakanize ogambre niwo kirungi sikovia ente 5 zibana magurenga 20 ente 5 wama zibana magurenga bali bakuohya kale kindemere kale kurungi onu mukaikuru nuwakubikenga kurungi wama mukaikura amaguru gakuba ingaha 20 ente 5 na maguru ingaha amaguru 20 ine mirundi 10 mwamanya mini mirundi 5 ziba 20 ati nyoti manyengo ente gira maguru ana ati wo kasome ya junior mwasomaga bya kibiki ya junior mwasomaga nyoje ni anta kisome oli nzaro yanka bulindao bulindi muri masinga
Timuli mu oiro sitenka baba balira kuno. Batakuno oyirobo ikakisali zikulikia. Abatabo. Abayijukuru okulera nabo kulera. Baroa okulera. Omayibira bintu tukuzaraga. Bamu kutubalizagana nyorwo jana. Omayibira bintu tukuzaraga. Mukumara kutulera ntuzara n'abayijukuru tubabaletera. Nanyo mutumanyege boja bana nyweki. Baina akasukali ne batweka. Ati banzura mukyo abajukuru bawo abaharaba bona ramukya. Hali bakali bona. Hali bakali. Tandika akubanza. Barwaira bandi akubanza. Freddy abitegeka Kinyara. Akora mukinyara. Kandolo. Karunge basi katanabirwa. No yaswira. No yaswira uko. Aina ye saloon we saloon. Aliyo alinaitwe ogwalinka Livingstone aliyo masindoko. Aliyo masindoko. Uruhangaka ko ruzaro. Aronondi Mutebezi alinsera. Montajejo atalema Yesu atalemwa. Aroho Sara Nyakato ogwali bulinda n'abakoyi bange. Abakoyi mbuzi bakuleta bijampora kale kanda mukiona banu mugiye bali kani mwenda kunyesereka nyoredde kubakwata mu Kitara TV. Cameraman sembera mu Kitara TV just kambaze onomo iwe kiragiro kineke ebisyaga okigamba oki tukwenda bisiyaga okigamba oki wama bagamba bazujjole bazona nyowe okurugasomero okusomeranka busa kwenda kubaza nanyo student Kitara SS nanke gamba in difference what in defense of knowledge ate ege mote kumanyisa mukulinda amagezi oli mu class senior 5 ekiragiro kino kihura hura ike bisyaga Kiaki. Toka kiwuliro. Kiaki. Kiaki. Ekiragiro kyebisyaga toka kiwuliro. Nkiwuliro. Okigamba okibihagira. Ng'omuntu nk'eihanga lina ebiragiro. Kandi nk'abekulembezi nibo bujunanizibwa bwabwe. Kuteekayo ebiragiro bafuge ihanga baraba kiteiro nkisageka. Ente 5 ziba n'amaguru inga student. Ente 5 ziba n'amaguru 20. Kati oina ba student banyani bakuramuka. Nkuramukiaho ba obi bange ba Kitara abanyasomere nabo Oliver batakusoma. Then nindamukiaho n'abensoma nabo. Then nyikora nindamukiaho na abanyamazire nabo primary up to where I am. Yes. Kalo sibe kurunga. Mugenda nka. Tugakino muri ba student. Tuli ba student. Buikia. Buikia second. Ono wa Kitara, nyondo wa Buikia. Ono wa Albert. Ekiragiro kinne kyebisaga mu kihura huraho. Tukihura nyonkwe mugwire hoga. Akubiria. Nkumutera kandi ni muchumidene kiso n'abantu ni bandora. Akuba bali mweno waje. Nawe. Wamayi okigamba. Binikie kiyonyene. Nina nanu video nginu yanu ngikuole. Niba bina bazote ko tanyolekia. Hati wama ente makumya ente 5 zibana makurenga. Ente 5 zibana makurenga. Ente 5. Nyoma nyirente yemugira magurana. Hati 5 zibana makurenga. Abiri. Ente 5 wama zibana makurenga. Wama zibana makuranga ente 5 zibana makurenga. 16. Kandi iwe muhendo kugamba muhendo. 16. Mukopono kuwati kuliko bongo kali muvuge pikipiki yanyu mugenda jijora oli live Kitara TV leta nakavera kawo hakalekei weswa simwe asimwe mun webale oli kurungi okusiba nyo oli mukisiba tinsibire ndi murokole ata barokole timusiba ekyetu kikahwaira ati mutokusa kusibira obanu bagenzi babana ekyetu kikahwa ati bajja kuranga ekindi tukitandike okusabiranka nyo nsabira revival church ekiragiro kine kyebisyaga yo kigamba oki ekiragiro kyebisyaga iyo bimanyire obihura hura ite nkabayikirize Yesu
Ruhanga akahangira Adamu omukazi. So ekisiyaga etwe nkabarokole tukubihagira. Esente president waitu azangire kimu. Parliament ekirabizohoga. Iwa esigalize we president kusaininga kifoke kiragiro. Ato kumuhabu kwenda cyo bukiramika president ekiragireke. Parliament ekirabizohoga. Yabihakana. Yabihakana. Batabikiriza. Bakubikiriza. Akubiramba kumisibo bomezi bebwona. Of course, the president is like a papa to the parliament. Tell suppose now kuikiriza. Ajangire kimu. Kandi nyeki mugonza president waitu. Mukazi we murokole Janet Museveni. Kandi na muhara patience na we murokole. So that's out of Uganda. Oina batabani bawo bahara babokusa kwa mkia baba unywani bawo. Baba muringo musapo. Nyo. Nkuramkiaho pastor wange muhumuza Sam na mami Karo. Nkuramkiaho no muhara wange basemera Sheila. Nkuramkiaho sister wange Kaote Sodorin na familia yona ya NK Kato Rwamtonga Buseruka. Karo sibe kurungi. Kare sebe. Junu shumbusa zaki. Zekao. Zekao. Ati zinu zisigare muzezi ngazi. 13. Zinu zone. Ziri zinga. Ati zinu kanti ito. Zikani zinu kanti ito. Ziti ze 13 ezo. Ati ate mu kitunda zinga. 3 Isatu ze 5. Isatu zibaze 5. Kanindura atoko boseire. Amabara gawo. Amabara gange. Ninyomereza kusima. Muhereza. Umereza kusima. Kwa ukana. Koyireho. Uyu itambiro ringitabwa nka. Itambiro ryanyiri ryanka. Je ryatuhumure. Niho nkaho. Niyo enyumukuno. Ati wodi zaro yanka. Nyo. Izago yakagadi. Bata kunuka kaja kula yese. Kaja kora. Kiragiro kiniyo wama kugigamba okekebisiyaga. Chebisiyaga. Kiragiro kiulire. Kakiro baba. Amahuro gahura kuru. Baba tinyokurura kiragiro kebisiyaga kiri mu Bible. Bible kiragiro kebisiyaga niyo yakirese. Niyo yakirese batu kaitwa abahereza tukabyanga. Ati kakuba kwato muntu nabiriyo bakole bweki. Era asemero kufubigwa. Asemero kufubigwa. Nkakibonerezo ki. Kibonerezo. Ni wote sobora kumusana musanga wiro amateka niko gasoboka kumukura. Ente 5 zibana magurenga. Ente 5. Ente 5 zibana magurenga. Ate ente moyi na magura ana. Ate 5 zibana inga. 10 ente 5. 10 inga ente 5. Ente 5. Ate ente ibiri zina maguru 8. Zo 16. Maguru 16. Maguru 16. Kale usibe kurungi muhereza. Yego. Ankutunga muno ba student mukuru nibo mukuinuka. Iwe isomero bakuleta batali. Kitara. Oli mu classic. Ndi mwemu. Kiki kikubateraniza no wa premier. Anti nkamara nawe. Muri mukamara nao P7. Mukamara nao P7. Onu na wa Kitara. Kandi iwe. Premier. Kitara da premier muri bo Ruganda. Mari muri bo Ruganda. Mukabaga mutandikire bine bya nanka babeta kapoling. Kwa. Amabara gawo. Atugonza muri soli mu classic. Senior 1. Kandi. Nansa Spamela. Ekiragiro kino ekyokulya bisaga mukihurahuraho. Ekyo tukihura. Wa premier yo kigamba oki. Nigamba bakale bakistobenge bakirekeraho. Kandi wo Kitara iyo kigamba oki. Iyo oli mukazi. Ababikora babasibe. Kakoba kwato omuntu bamukole bati. Bamusibe. Bamusibe. Hati busokopa ente 5 zibana magura inga. Ente 5. Busokopa ansa ya mugenzi wao. Zibana magura inga. Oreka kuswaza premier. Ngyabara. Deka kubara random zibana magura inga. Ente 5. Ona kimulemele. Wameita zibana. Iyo utakopa zibana magura inga ente 5. 20. Kandi 20. Moko peron. Kwa era manze kibara wanze kubara onu mulinga atabazire kimulemere. Mase twara kubi. Twara kubi. Kale musibe kurungi.
Julius Muhendo ni gagange andakwenda kuba ninkwerekereza akaire kanu kenyini kandi nyenda kuwa kukuraga ningamba nti webale muno aho na haro kaikare no tuhondera akaire kanu kenyini abali munsi za heru mazega kurani mbabongaho mwebale kubaga ni muhondera entekaniza zaitu hao na hali mukali. Yes, nkwenda kujukiza, not to forget to like our page and to subscribe channel yaitu YouTube, following hona Twitter, Instagram, tuliyo Kitara TV, Facebook Kitara TV. Hona you follow us, we shall always keep you updated ni tukua information yona. No doubt we are the biggest platform hanu Mabunyoro in the Western region, Albertine region yona. We are the biggest. So warano hakana warano takikiriza ni wokumanya osakungamba iwe akusingira akaire kanu kenyini bangambiro arama hure gendugire kutungana amananka arama kuru gendugire kutunga hanu aransindikira makuru ganti kaga confirmingire baitu nitukyali mukuganya mwebembezi wentebe ya katanu LC5 chairperson yatugenzero kitinisa kirungi kadiri tukiyaganya nawo kandi mahano iwe ikaira Kitara TV tukakwereza almost every bit of it mukurugo byafire kwika utamusendekereze. So na makuru gen kutunga ntu Usman Mugisa Kadiri Junior ayolekeza ila interest yo kwesimbaho antebe yaise. I see you. Sign out. It's been a long time since I got you, my savior. It's been a good time. We've been together. It's been a sweet time since you came in my life. Oh, it's been real love, and I've never regretted. Me want for you to believe in my kindi. It's been your hand, oh God. Everything I can handle. You're my good God. Ona yaga tamanyire kubaza na stamaringa dola hatabaza. Omusika zatakuze na tata tina womu bantu bamutatata. Good things are coming. Bad things are coming. Tintina bikonoka mkatahe kibira, tintina biduduma, tintina biduduma mkatahe kibira, tintina bikonoka mukamali na nyobe. Yeah. Can I tell you the way I'm feeling? I feel I'm a hero. Can I tell you the way I'm feeling? I'm the richest man. Can I tell you what I'm seeing? Money's coming to me. Can I tell you what I'm seeing? Blessings coming to me. Demansi, Nina mukama demansi. Oh na na na, Tintina bakundeka. Nina mukama wamani. Tintina bakundoka, Tintina biduduma mkatahe kibira, Tintina bikondoka. Can I tell you what I see in you? I see a superstar. Can I tell you what I see in you? I see a hero. Can I tell you what I see in you? I see a salongo. Can I tell you what I see in you? I see the richest man. Can I tell you? You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.